ngusuze kandi nkwifurize ikaze we mukunzi wacu ubasha kuba ugenda udukurikira uri mu bice bigiye bitandukanye, biraza guterwa n'ingengabihe y'aho udukurikira uherereye. Nyaboneka rero nta kindi wowe usabwa uretse kureba ahantu handitse ijambo subscribe ukajya urikandaho, ubundi tukajya tubana gatanu kuri gatanu mu makuru yacu agiye agezweho. Turaza kuba tugenda tugaruka ku bitero bikomeye cyane abarwanyi b'umutwe w'inyeshyamba za M23 bakomeje kwitana ba mwana n'ingabo z'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho hongeye kugabwa ibindi bitero bishya hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, muri Kivu y'Amajyepfo, muri teritwari ya Fizi ndetse n'ahangaha muri Minembwe. Baza kuba tugenda tugaruka kuri ibi ibitero. Maginga yangaya ingabo z'u Burundi zikaba zongeye kohereza abasirikare bashyashya ahangaha ku kibuga cy'imirwano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nkuko turaza kuba dukomeza kuba tugenda tubigarukaho nyuma y'imisada ndetse n'ingabo nyinshi zigiye zitandukanye zagiye zikunda kuba zerekeza ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kabila yishe Laurent Desire Kabila, turaza kuba tugenda tubigarukaho. Ibi byaje kuba bigenda bitangazwa n'abayoboke ba UDPC, nkuko turaza kuba tugenda tubigarukaho. Perezida wa Angola akaba yanze umushinga mushya w'ibiganiro wa Perezida Antoine Felix Tshisekedi kubera ko hazagamo guheza wahoze ari perezida w'igihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila Kabange, nkuko turaza kuba tugenda tubigaruko gatanu kuri gatanu mu makuru yacu agiye agezweho. Ntangira amakuru yacu rero, reka amere kuri uyu musada w'ingabo zidasanzwe z'u Burundi zongeye kuba zigera ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nta kindi kizijyanye rero uretse gutanga umusada angaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kenshi cyane hagiye hakunda kuba hagenda havugwa cyane cyane bimwe mu bitero bikomeye cyane hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse hanagaragara ingabo z'abarundi zagendaga ziza gutanga umusada hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi rero bikaba bikomeza kuba bigenda bishimangira ubufatanye ndetse n'ubushuti buri hagati y'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ingabo za Barundi bakomeje kuba bahuriza hamwe kurwanya umutwe w'inyeshyamba za M23 mu bitero bigiye bitandukanye. Ibi rero izi ngabo zikaba zongeye kuba zigenda zivuga ko ziri kwerekeza muri Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane kuba zagenda zitanga umusada, dore ko Poeti Zero ari kamwe mu duce tugiye twarigaruriwe, cyane cyane kuba twaragiye twigarurirwa n'imirwano ikomeye cyane, kuko iminsi igenda ishira hagenda hagaragara amwe mu makuru agenda avuga ko abarwanyi b'inyeshyamba za M23 bagiye bahafata, ariko maginga yangaya Poeti Zero hakaba hari ingabo za gisirikare cya FARDC gifatanyije n'abarundi. Ibi bigahita bikomeza kuba bigenda biba ikibazo gikomeye cyane hano kuri ubu butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko nk'ubu kuva kuri uyu munsi hiriwe ibitero bikomeye cyane nyuma y'aho indege z'abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23 ndetse n'abafatanya bikorwa bazo baje kuba bagenda bazenguruka. Ibi bikaba byaje kuba bigenda biba inshuro zigera kuri enye, nkuko tubikesha imboni yacu hano ku kibuga cy'indege cya Kavumu muri Kivu y'Amajyepfo, kugira ngo zikomeze. ASM M23 guverinoma ya Kongo nayo yongeye gushimangira ko ihagarikwa bw'imirwano ku butaka kugira ngo hubahirizwe amasezerano y'amahoro yabereye muri Amerika i Doha.
ariko magingo aya ngaya wazarendo zikaba ziri kuba zigenda zigaba ibitero ngo zikomeje kugaragara ku butaka kugira ngo zitegure ibikorwa byo kongera gufata agace ka Bukavu. Mu kanya niho haje kuba hagenda hajya amakuru avuga yuko aba wazarendo ko nk'uko indorerezi nyinshi zibivuga Bukavu ndetse na Goma ngo bizabohorwa vuba nk'uko bakomeza kuba bagenda babitangaza. Nanone kandi amakuru akwirakwira ku mbuga nkoranyambaga akaba avuga ko Minembwe yongeye gufatwa, cyane cyane abasirikare ba wazarendo bari kwitwara neza ku rugamba, kandi kugeza ubu nta musirikare n'umwe wa M23 ufatwa cyangwa se uri ahangaha mu gace ka Minembwe nk'uko bikomeje kuba bigenda bitangazwa mu duce twa Mikenke. Ni mu gihe kandi nubwo ibi bikomeje kuba bigenda bivuga aha muri Mwenga muri Kivu ya ruguru, aho Kivu ya ruguru aho ibikorwa bya gisirikare n'ibitero by'indege byatangajwe muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kabiri. Poet Zero iri munsi cyangwa se iri mu maboko y'abarwanyi b'ingabo za FARDC. Hari ibitekerezo byinshi n'amakuru avuguruzanya akwirakwira ku mbuga nkoranyambaga kuva mu gitondo cya karaha. Amasoko menshi yakomeje kuba agenda avuga ko hano muri Poet Zero haba haje kuba hagenda hafatwa magingo aya ngaya. Aya makuru akaba ari ibihuha bikomeje kuko ubu aha hari mu maboko y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri iki gitondo cyakurikiyeho ahagana saa 9 za mu gitondo ibitero by'indege byakozwe n'indege zitagira abapiloti za FARDC byafashe mu midugudu wa Irundu iherereye mu murenge wa Itombwe muri Fizi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo ibingibi bikomeje kandi ibirego n'ibyinshi hano muri Minembwe kutubahiriza amasezerano yo guhagarika imirwano bikorwa n'ingabo za M23 n'abafatanyabikorwa bazo mu gice cya Minembwe. Ni mu gihe ingamba za diplomasi zikomeje guhosha urugomo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abahagarariye societe civile, abashinzwe ingabo bashyizwe ku rugamba n'abashinzwe ubuvugizi barimo kwamagana ibikorwa byo kutubahiriza amasezerano yo guhagarika imirwano byakozwe n'umutwe wa M23 twirwaneho Red Tabara mu misozi miremire y'Umurenge. Nk'uko amakuru abivuga habayeho ikintu giteye impungenge cyane kuva ku itariki ya 22 ndetse ni muri iki gitondo ahagana saa 4 za mu gitondo mu gace ka Kenga mu gace ka Fizi kari uwo munsi. Abashinzwe ibizamini n'abategura ikizamini cya leta bagiye Minembwe bafite uburenganzira bw'abayobozi ba Kongo bwo kwitegura gutangira ibizamini by'igihugu byari biteganyijwe ku munsi ukurikiyeho. Nkuko ababibonye babivuga, imodoka zari zitwaye abantu zagabweho ibitero hakoreshejwe indege zitagira abapiloti. Amakuru yo muri ako gace ko akaba avuga ko ari ingabo za M23. Umukozi ushinzwe umutekano ushinzwe ikizamini bivugwa ko yakomeretse bikomeye cyane. Ku miryango ndetse na societe civile yo muri ako gace, iki gitero ni urundi rwego rw'umutekano muke ukomeje kwibasira uburasirazuba ndetse n'abasivile, nubwo hari amasezerano yashyizwe mu rwego rw'ibikorwa byo guhagarika imirwano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bigamije guhagarika imirwano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ahagaragariye societe civile mu misozi miremire yasabye ko amazina ye atangazwa kubera impamvu z'umutekano. Yagize ati gutera abategura ibizamini gushyira mu kaga amahirwe yo kubona uburezi ni kimwe mu gutanga ingwate ku hazaza habazakomoka bose. Ibi byavuzwe n'uhagarariye societe civile mu misozi miremire wasabye ko amazina ye atatangazwa kubera impamvu z'umutekano.
abavuzi bemeje ko umuntu umwe yakomeretse muri iki gikorwa kandi arimo kuvurwa, banaburira ku ngaruka zikomeje kwiyongera z'ubutabazi bw'ikiremwa muntu ziterwa n'imirwano yo muri ako gace, aho abaturage benshi bakomeje kubaho bafite ubwoba bw'ibitero no kuba badafite amahoro ndetse no kwimurwa mu byabo ku ngufu. Amakuru amwe kandi anenga ikoreshwa ry'indege zitagira abapiloti yitwaje intwaro ku turere dutuwemo n'abaturage, igikorwa bavuga ko gishyira abaturage b'abasivile mu kaga gutera ibisasu kandi kigatera impungenge zikomeye ku bijyanye no kubahiriza amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwamuntu. Bamwe mu bashinzwe ibikorwa by'ibanze bavuga ko abaturage bamaze kugira ingaruka nyinshi cyane, yaba ku buzima bwabo ndetse n'imiryango mpuzamahanga ikomeza kuba igenda irebera ibi bikomeza kuba bigenda biba umunsi ku wundi hano ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo ibi ngibi bikomeje kuba bigenda bivugwa ahangaha kuri ubu butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, zimwe mu mpuguke n'abakurikirana hafi babona ko amahoro akigoye hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bitewe n'uko hakomeje kuba habaho kwitana ba mwana ahangaha. Ni mu gihe kandi perezida wa Angola yanze umushinga w'uko habaho ibiganiro hakabamo guhezwa uwahoze ari perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila. Augustin Kabuyu, umunyamabanga mukuru w'ishyaka rya UDPS riri ku butegetsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yashinje Joseph Kabila kuba ari we wagize uruhare mu iyicwa rya se wahoze ari perezida Laurent Desire Kabila mu 1997 kugera 2001. Mbere yo kumusimbura, Kabila yiciwe mu biro bye ku itariki ya 16 Mutarama i Kinshasa mu 2001. Ku cyicaro cy'ishyaka rye, Kabuyu yagize ati: ni gute umuntu ashobora gufata ubutegetsi binyuze muri kudeta atabigizemo uruhare? Ntabwo ari ibanga, Kabila yishe Laurent Desire Kabila, papa we umubyara. Ku uyu wa gatandatu mu mitingi ya politiki asanzwe imbere y'abamushyigikiye, nibwo uyu mudepite ku rwego rw'igihugu yagerageje guha ishingiro amagambo yafashwe nk'igitutsi cya perezida Felix Tshisekedi yavuze kuri uyu mugabo. Cyane cyane mu bisobanuro bye, ubuyobozi bw'ishyaka riri ku butegetsi yerekanye ko amagambo perezida Joseph Kabila mu by'ukuri yafashwe ko atari ari. Kubwe Felix Tshisekedi yari agamije kumwita uwahoze ari perezida imbwa, ko ari kugaragaza ko ari umuntu ugomba kubahiriza amabwiriza y'u Rwanda uko yakabaye kose. Mu nama yagiranye n'abadiaspora b'abanyekongo i Houston muri Texas, perezida Felix Tshisekedi yavuze ko uwo mubanjirije Joseph Kabila ari imbwa abanzi b'igihugu bashyize ku butegetsi nyuma y'iyicwa rya Laurent Desire Kabila kugira ngo bamutoze kandi bamukoreshe uko bishakiye. Aya ni amagambo atangajwe yavuzwe na perezida, yavuzwe mu gihe iki gihugu Leopard yari asubiye mu gikombe cy'isi, nyuma yaho yari ariho agenda aganira n'aba baturage.